Mopay nga agayo nga tanan, mga kabugtuan ko didakan Kristo. Yan nga adlaw, atong kinpapasidunggan, sa nato di Padua. Usang kilala nga santo, kaniya pagin milagroso. Kilala liwat hiya nga bantugan nga magwarali. Ngan usa nga tawo nga makinaadmanon ang santos nga kasuratan. Dida hiton usa hiton popular devotion may ada usa liwat nga abuta nga kilala San Antonio de Padua. Aniya kuno pagin bumurulig haton mga nagkakawawad-an. Iya nabulig hina pakaagi haton mga tao anawawara haira nga mga butang. Nantikan kuno ini han tradisyon nga kinilala nga San Antonio sa kabeses na wad-an haniya libro hana mga salmo. Libro nga importante para haiya tungod kay ginagamit niya pag-ampo nga nakatuliwatan iya mga notes nga ginagamit idahan niya pagtutdo haniya ikasi mga Franciscano. Usa ka beses kuno ini nga libro may ada usang novice nga siguro tinakas na hiyan pag-ukoy han religious nga aniya pag-ukoy han kinabuhi ti pakadtuhan pagin Franciscano na nakauna-unahin paggawas ngan iya ini gindara nga libro han na mga salmo ni San Antonio de Padua. Ngan nagampo ni San Antonio nga mahibalik ini nga libro nga nahibalik diri la aniya libro kundi atoliwat nga novice nga mawawara na unta tungod kay magawas na hiya in pagin relihiyoso nga binalik ngahaw nga dahan ira grupo nga dahan kongregasyon. So kilala San Antonio hini nga butang nga tikang hatudamo na nga mga tao iton napabulig ha iya base may ag-an anira nagkakawawara nga mga butang. Pero sa nga hinumduman naton nga anawara ka na San Antonio diri usa nga butang nga kapritsoso. Diri usa nga butang nga partehan iya kunta kamagarbo. Usa nga butang nga essential, usa nga butang nga importante kaupay para iya. Para niya kinabuhin pag-ampo, para niya ministeryohin pagtutdo, para niya ministeryohin paggiya, haniya mga kabugtuan, nga dahan pagkilala, nga dahan pagtuo, anaton Ginoo. So diri usa nga butang nga partehan iyahin kaartihan, diri kapritso, diri sigunaton pasubrala haniya kinabuhi. Usa nga importante essential haniya kinabuhi. So nawara ngan karuig na mahibalik, base mahibalik nga hawliwat an iya pagpadayon, an iya importante nga buruhaton. Yan ang adlaw siguro usa nga ang inaton buhaton amo an pagpangaro kan San Antonio nga mahibalik indamo nga importante essential nga mga butang. Siguro usa nga common nga pwede naton singon motto iton mga santo amo tira pagsiring nga Dios labawhan nga tanan. Dios labawhan nga tanan. Iton mga santo iba-iba iton ira background. Mayada ira mga riko, mayada mga kablas, mayada inasawan, mayada mga relihiyoso, mayada kapadian, iba-iba iton background. Pero didat ira kinabuhi kikitaon ini nga pananaw Dios labawhan nga tanan. Amoy ning klaro didahan kinabuhi ni San Antonio de Padua. Bata palahiya, karuyag na niya magserbi ang Dios. Amo nga ni nga sinulod hiya hinpagin Agustinian. Ngan karuyag niya kumilala hini nga Dios nga iya pagsiserbihan. Amo nga nag-aramihan maupay han santos nga kasuratan. Ngan karuyag liwat niya nga ighalad an iya kinabuhi para hini nga Dios. Didahan niya pag-ungara nga maging usahiya nga martir. Usa nga tawo nga magahalad, mag-uulaan niya dugo para naton Ginoo, para naton pagtuo. Dios labawhan nga tanan.
Amoy ni ang kinabuhi ni San Antonio de Padua. Nga siguro sa nga butang nga kadamo nga higayon, di dahito na aton panahon, nawawara. Kay yan nga panahon, di dahito damo nga mga tao, iton iramoto na saring iton kalugaringon, labawhan nga tanan. Ito na akon karuyag, labaw pangan hiton kaburuton hiton Dios. Ito na akon ungara, labaw hiton karuyag hiton Dios. Ang kalugaringon, labawhan nga tanan. May ada mga tao nga iramoto sa lapi, labawhan nga tanan. Igsasakripisyo nira tiray kasi tao, igsasakripisyo nira iton Dios para hiton sa lapi. May ada iba, puder, labawhan nga tanan. Igsasakripisyo nira iton Dios, igsasakripisyo nira iti kasi tao, bisan nga iton mga tao nga suo ka ira, para la magpadayon hira, di dahiton puder. Puder, labawhan nga tanan. So sa nga butang nga ginapapahinumdum ha aton ni San Antonio nga siguro angay naton pangaruon nga may balik nga haw ini nga pananaw. Dios labawhan nga tanan. Dios labawhan nga tanan iton angay pagsundon, iton angay pagsugton, iton angay pagserbihan. Hiya iton angay nga siyahan nga pamilngon. Hiya iton angay kilalon nga pinakauna iton aton mga values. Sumiyada na hinanabo nga nawawara iton tama nga hierarchy of values iton mga tao. Si San Antonio kilala iton iya pagbulig base makaagi ito nawawad-an. Pagampo kita nga buligan kita niya nga may balik nga haw iton aton tama nga hierarchy of values. Dios labawhan nga tanan. Si San Antonio kilala liwat ang iya kapasidad hin pagsakripisyo. Han iya kapasidad hin pagantos. Han iya kakayahan hin pagserbi. Han iya kasitao. Usahiya nga makinaadmanon han santos nga kasuratan. Pero siring hiton istoryat iya kinabuhi, malipayon hiya nga nanuhugas han mga kinaunan han iya kabugtuan. Malipayon hiya nga nagsisilhig, naglilinis han ira monasteryo. Usa nga tawo nga makinaadmanon pero mapainupsanon. Usa nga tawo nga makinaadmanon pero may ada kapas hin pagsakripisyo, hin pagserbi han iya kasitao. Mayada niya kakayahan hin pagin kilala nga maupay nga na makinaadmanon nga magwarali. Pero nakadalagi hapon ha iya ang pagpaubos, ang pagsakripisyo, base makapagserbi kaniya kabugtuan. Nganusa nga butanganing importante para iya ginmensyo kanina, nga karuyag niya nga ighalad an iya kalugaringon, igula an iya dugo para han Ginoo. Nakadahiya ini nga kapasidad hin pagsakripisyo, hin pagantos para haniyay kasitao man para liwat sa naton Ginoo. Usa nga butang siguro yan iton moderno nga panahon, danay nawawara. Iton willingness nga ni iton tao, iton pagsakripisyo. Karuyag naton itmasayon. Karuyag naton iton komportable. Karuyag naton iton shortcut nga dahiton kahuraan. Tipag ano nga ni tipagbubulang nga ni iton loto. Makita ka hingkadamuan nga mga tao nga napila. Kay karuyag nira iton shortcut nga dahiton kahuraan. Mayada mga tao karuyag iton shortcut nga dahiton kahuraan nga di rin nila mag-una-huna. Kung iti bubuhaton, may ada ako nga distroso nga mabubuhat. So, diri importante kung destructive iton importante basta lucrative iton nga butang. Bisan makahibang, basta magdadara in kahuraan. Shortcut iton karuyag iton tao. Iton abortion, indicative iton tao nga diwaray kapasidad hin pagsakripisyo.
waray kapasidad hin pag-antos. Mayada problema, mayada magiging pabugat, wara ata iton na problema, mapabugat. Iton divorce, pamati ko amo gihapon hiya, indikative iton hiya, iton tao nga diri karuyag magsakripisyo. Mayada problema, tagita tirahin ko an escape hatch. Danay iton pinakakumun nga rason, iton divorce, amo iton irreconcilable differences. Diri ko no nare-reconcile, diri ko matutuhay nga pagkakaiba, nga diri pagkakaintindihay. Pero tanay tinuod nga rason, tungod kay diri karuyag magsakripisyo, diri karuyag magpasensya, diri karuyag maghatag hin tama nga panahon, base magamay ada, hin pag-ukoy, nga murayaw, nga malinawon. Diri karoy maghatag iton kinahanglan nga effort base matuhay iton nga tanan. Kay nagbibiling hin madagmit nga solusyon, madagmit nga escape. So indicative hiton danay kawaray o pagwara iton tao, iton iya kakayahan, iton pag-antos, ngan pagsakripisyo. Usa nga butang nga nawawara, yan nga panahon. Isa na Antonio kilala, iton iya, pagbalik, diri iton kaprityoso nga mga butang, kundi mga butang importante. Iton pagbalik, iton kakayahan, iton tao, iton pagsakripisyo. Kay pinaag iton pagsakripisyo, diri iya makakahibang, iton iba. Diri iya makakahibang, iton mga butang, nga gintukod ang Diyos. Diri iya makakahibang, iton mga butang, nga kaburuton iton Diyos para iton iya katawhan. So siguro yan ang adlaw, amo iton aton pangaroon kansa naton di Padua. Kaya pwede kita mag-mention hindamo pa nga mga importante nga mga butang na nagkakawara. Bisan iton aton kapasidad, iton paghatagin panahon, iton pamalandong, iton pag-ampo, iton paghatag naton at importansya, iton mga sakramento, mga butang nga nawawara di iton katawhan. San Antonio kilala, iton pagbulig iton mga tao, iton paghiagi o pagkakita ngahaw, hindi nga mga butang, diri kaprityoso nga mga butang, kundi mga importante. So pangaro ataya ini nga grasya, unta mahibalik nga niya aton, mahibalik iton nga tanan nga katawhan, iton tama nga hierarchy of values, iton pagkilala nga iton Dios, labawhan nga tanan, nga angahiya pagserbihan, angahiya pagsugton, labawhan nga tanan. Nganun ta maging andam kita, mahibalik nga niya aton, iton aton kapasidad, in pagsakripisyo, base maging masinugtanon kita, iton kaburuton, iton Dios, ngan base tinuod nga makabulig kita, iton naton ikasitaw, tungod kay andam kita hin pagbuhat, hin mga butang, nga makakaupay haira, di dahil iton aton ungara nga matuman iton kaburuton iton Dios. Nganunta mahibalik pa nga niya aton iton mga nagkakawawara o hinay-hinay nga nagkakawawara ng mga importante nga butang. Sugad iton aton paghatag iton panahon, iton pag-ampo. Sugad iton aton pagkilala, iton importansya, iton mga sakramento. Sugad iton aton pagdangop, nga dahil iton mga butang nga ginhatag haaton ng Diyos, base makabulig haaton, di dahil iton aton pagtubo, iton aton pagtuo. Pinaagi iton panabang ni San Antonio, mahibalik unta ini, ng mga mag-upay, mga kinahanglanon nga mga butang, base padayon kita hin pag-ukoy, hin mabinungahon, ng kinabuhi nga magdadara haaton, nga tuhang kataluwasan nga dayon.